Gasa, itibiyag. Tinapalabas, imbaga ni Ami kini Cesar nga awan namnaman na kankwana. Kanayon mat tinalimad apa nagpasyar da Brian kan Ami nga awan makaammo. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, inamin matlaang ni Ami kadagiti gagayam na nga adda relasyon da ken ni Brian. Kas naunay apungtot ni Brian, idi maamuan na asarsarungkaran ni Cesar ti balasang. Pinagbagaan ni Maylin ni Ami, gapo itinaamuan na. Ken kastamatan kadagiti naganak na, idi maamuan da ti amin, alimad nga aramidan ti anak da. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti serye tayo itaalawas, Ana Pauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Saan kami? Ba't nagkurang iti pamagbagakin ka? Ngam apay nga inaramid mo dahil ta anak ko. Diyak ka mo iti bagi. No apay nga inaramid ko dahito'y tatang. Basta ti may saba nag-ama sigurado. Nagayatak lang. Aniya, iti kinaado ti mabalin mo nga ayatan. Diyay tao pa'y laeng nga iti kaano man, saan kayo ama ikari iti tunggal maysa. Agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin, tapno agpanunot kan agbalbaliw ka. Diyak laing pagarop ang maaramid mo day ta anak ko. Sa anak ama o mga agkid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Pakawanin da ko ma. Kat ikarik nga aramidag ti amin. Mailintag ko lang ti bidot ngay naramid ko. Nasaya at lukas ta anak ko. Nasakit man ita. Ngam in-inot tumutlaang amaaklon mo ti amin. Saan mo a-deserve ti kasta anak ko? Makigudgudwa ka iti oras arumbang apara iti pamilyana. Apay nasikan nga ramidem kanyak ti kastoy. Panagkunak, sa anak na nagkurang ka. Kas kayan ayat mo, saan ka ni? Juan, gusto ka. Saan ka nagkurang kanyak? Iti ka anuman. Kinapuno na. Kas iti kanayon ko ngay bagakan ka. Sika tinakarik na ak iti nagpaydo mga ayan. Sika tinangipanik na kanyak iti pamatag. Ngay iti ka anuman. Diyak narik na itinagbalin na kayan ayat ko. Sapay karon nga ita. Kayat mo nga gwinlaswas na. Diyak lakit di kamala namin. Pamumba, nukasano ti panagayat kan pampatig ko kayo ka. At talang ti may sabana kanyak maraming. Nekta ti saan ka may panakal. Iti kanuan. Saan na parikot day ta, Brian? Amok sipot pa'y. Ngay ayatin na. Katkastakmat kan ka. Ngamuray ka sa ti kinabilag ti ayan ayata. Iti ka anuman. Saan ta magunod ti pudno aragsak. Nati panagkunam kat nalakalang para kanyak ti makiwin naswaskan ka. Nagbitot ka. Awanin ka na saksakit pa'y anapadasa. No saan aday to'y apagtang itibiyang ko. Yakabot ka namin. Pakawanan na, Brian. Ngamnas ka nga gwinaswastan. Ang linipatan. Nagsakit.
nang rona kanyan. Kaputaging gaita. Sana nagpayo ti panagayat ko kanka. Urang lang nga ibaga kasi katibyak ko. Nga mamuka dumtang to ti gundaway ama aklon ko ti amin. No iso ti pagsayat. Manipot ita. Ibilang talatat itunggal may sakas kayam. Ayatan kan ipatag mo ti asawa kan anak mo. Saan na siya, Brian? Love is blind, kunada nga rod. But it's up to you on how you handle it. Imposible asaan mo akabalan dahil nasirip ka mat. Dahil tanto lagi din nalalagi, asaan ron ba nga ayatan, ti sayangam? Wake up, Ami. Husto ka. Love is blind na talaga. Agdadata a pamilyado. Ngam inayat ko na ta. Aklunak itibagik. Anagbalinak ang managing bubukod. Ha? Pinanunot ko mati mabalin nga ibunga na iti pamilya na. Kan kastamot kanyak. Ngam, ruming baulat na ti panagayat ko kan ko na. Ngam nalpasan ti amin. Tinaskan nga aramida kita. Kat aklonak asaan nga iso ti lalaki apala kanyak. Iti kaanuman. Ay, sos! Nasaya at mat na nakapanunot kan. Dahil ta tinabayagan nga uraya kan ka. Ti mapanunot mo nga iti kaano man, kat saan kayo nga agbalin ang naragsag. Imagine, madaan ka iti boyfriend. Ngam di mo maipost iti social media. Saan mo ay maitag? May day, may feature. Saan mo ba mabalin na kagidan ang magna iti public places? Kapo, ta komplikado. Husto ka, friend. Ngam kasi tinakunam, nalpasan. Naramid mo. Naimiris mo, nabidot mo. Kan kang runaan na, at naadal mo iti dayta napadasam. Kaya sabay lang kuma, tama ka move on ka matan, kayam. Ami, pag-aasim, saan kumamatakas ko'y taramidam kanyak? Huston, Brian. Pangaasim ko, mamat. Huston. Orayan niya taramidag. Kunyak kabailan, apas talatan mo kukaw ka itibiyag ko. Ita lang, data. Ngam amok nga inot mo to amaaklon. Saan pa nga ita? Ngam adanto na ta. Marigrigatan akon. Gapoy dinaramit mo kanyak. Amok. Kanuray siya. Aklonak ang marigrigatanak. Ngam amok nga iso ti husto. Kunak manan. Mamin ano ka di nga ibagakan ka. Kan ipakaawat. Nga iti ka anuman. Saan ang mabalin nga ilintag ni anyaman nga adda ka data. Iti ka anuman. Agbasbasol talata. Iso apang nga asim kumamat. Huston, Brian. Saan? Saan ako manugot iti daytangin bagam? Ay ayatin ka. Saan ka mat nga inayatap no pampalipas oras lang? No dayta ti pampanunutan. Nagpitot ka, Ami. Kanya. Diyak ma-explain.
O kasano ti kinapatag mo kanyak? Kas girlfriend. Isuasan kumamata kasta. Panunutom kumamat ti pakasakitak. Pangasim, Ami. Naimbag man ta nakasaritam ni Ami itinasaya at friend. Ay, Juan, panagkunak, nakaamiris matan. Ay kat, nasaya at no kasta ah. Finally. Ita lang nga ro da magkasaritak ni Ami itinasayaat. Sa nakasitisigot, ay soas, na pride. Oh, Diyos mío. No, aday bagbagam, kat baribar ti sungbat na. Ti kanayo na nga ibaga, napudno ka no ti panagayat na. Nga may taay soas, nakaamirisan ti nga. Kat, anya ngay nga rod. Talaga akas ta ti ma-in love iti tao asaan arumbang nga ayatan. Love is blind kunada nga rod. Ay, true. True. Sapay la kumaa, tadinan sublian ni Brian. Amom, panagkunak, plan-planuan na ni Ami ti agresign dito trabaho tayo. Ha? Katuan amo mata ni Ami, maag ka na yan. Ang mga no saan na maka-move on no inaldaw mat makit-kita na ni Brian. Sa bagay, kasayaatan day ta nga aramidan na. Nana, tata, patyandak man wanusan. Ngam nakiwin na swasakon kin ni Brian. Ha? Manumat abulan ang nagpampanunutak, nana. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga iso ti pagsaya atak. Ay, nasaya at nakapanunot ka magtanan ako. Amom, nagsakit na talaga. Nagrigal nga aklunag. Nangruna no inayat mo iti kastaunay. Yung kanayon mo lagi pa. Ti agayat iti tao asan arumbang ayatan. Kat saan na magunod ti pudno aragsak. No di kat pangbiitan lang aragsak. Tata, Husto ti amam anak ko. Kan maysa. Oray kasano ti panangilimad yo kadagay ti tattao. Wano ilimad yo iti atidug a panawon. Maamuan tulat ta. Awan nga rod ti limad asaan a maamuan. Iso apagyamanak mo't anak ko. Tanaka amiris kan. nana. Saan ani Brian ti lalaki apakaikaryam. Ngamen, saan mo't atong palbiag kat mayat ka nga mailimlimad latta. Wano choice laeng. Ikam patag mo ti bagim pinadakkel da ka iti nasayaat. Impatag da ka. At kasta kumamot ti panangipatag mo iti bagim. Saan mo kuma nga itulok nga agbalin ka laeng a number to? Sapay la kuma. Tamaawatam ti kayat ko asawan. Brian, Ami, pangasim. Kasaritan ak kumamat. Saan kumamat akasta? Inuray ka talaga ditoy. Taamok ngawan sa balya pagnaam. anya ka di pa iti pagsaritaan ta, Brian. Pangasim, sardangan na kumamatan. Saan? Diyak ka ba ilan? No napudnumat lang ang ti panagayat mo kanya. Ikanak kuman iti waya-waya. Manipod iti day tabulsak ngayat. Pangasim ko nakmanan. Ikanakon iti waya-waya. Naamiris ko no kasano ak anagbalin amaagkan ka. Ita, nagbabati pa nagkitak iti bagit. Ba nag-adyak kayatan ang maulit pa. Lipatan na kon, Brian. Ipamay-samla ang ti oras mo iti pamilya mo.
Oh, Brian, pangaldawan. Di ka kadimapan mangan. Ha? Madlaw ko kat saan kan amang mangan iti pangaldaw. Manipod nag-resign ni Ami dito'y trabaho. Saan mat manang? Si kagad day mat. Among Brian, ading ko. Kasmanang mo diti opisina. Husto lang ang daychay ngay naramid ni Ami. Ti pa nag-resign na dito eh. Kan kang runaan na, ti pan nakiwin naswas na kan ka. Di kan mas daaw no apay nga amok. Numan adda parikot yo iti asawam, saan a solusyon ti naramid mo? Manang Maylin. Dayto iti maibagakan ka, Brian. Anyaman dagiti banag a pagkurangan ti asawa. Si kang asawa ti mangpunno. Saan kakat nga agaramid iti may samanen a parikot. Ngamin, saan a masulbar ti may sa parikot, iti kasta nga inaramid mo. Amok nga inayat mo ni Ami iti kasta unay. Ngamday di nga ron, pamilyado ka. Kat iti kaano man, saan kayo nga agbalin anaragsag iti tunggal maysa. Agyaman na kiti pang magbaga manang. Awan ay nyaman na. Kat sapay lang kuma, tamakamiris ka. Kat maaklon mo mati kinapudno. Asaan arumbang nga agayat ka iti sabali a tao. O madanig aya magtikasangay ti anak tabakay. Wan nga rod lakay. Anya ngay nga tatilutuan ta para kenkwana. Ay salud-sudim No, ang luto ka din dito'y balay, wano niya. Amumutang niya anak ta. Lumaming saan. Mas kaya natin mapanmangan lang ni Jarwar. Magluto dito'y balay. Ala. Salud-sudag, apaman asumangpag. Barang saan manan amarabihan. Ay, makapailumad ni Ami anya. Wan nga rod. Makapaikawa, ti kaawan na diti trabaho. Awagak man gidi, tawi sa tag-dinner. Kalbasan ti trabaho tayo. Ha? Katuan lakit di saan abisi. Anya kumaman ti pakakumikuman na. Malagsit ti trabaho. Awad naman ti Daya Brian. Sa bagay, kat awagam nga rod tag sasarak tayo inton malam. Ay, nagbayag mo ti order tayo? Wan nga ron. Itaman pa'y adito'y tayo nga imay mangan, friend. Ay, syempre, Apay, ni Brian lang. Ay, ati ada kabailan na mangyagkan ka dito, Kabalan may matkat. Total, kat kasangay mo ita. Dahito yung ti pa birthday mi kan ka. Awan na regalo mi, nga at least, pagkananda kalatan. Sika talaga. Kakaiso na lang arudan analipata kun. Ipalagip mo manan. Angam, thank you nga rod iti da ito pa-birthday yo kanya ka. Talaga? Puno na lipada mo, Uwe. Ang mga nukon ko namlayang dayta. Ala. Ay nga, nasayat mat kat dinukasta. Lipatam nga minan amaming pinsan, tapno, happy ang life mo, girl. Kat isumat. Kat, kumusta ka mo tan iti kabarbaro at trabaho mo ngay? Ayos lang, friend. Naragsakak mat. Kan mayat ti patakaran ti management. Kumusta mat ni Brian iti trabaho yo? Apay pa lang amin ang kumusta kat ni Brian lata nataer lata. Kumusta as a friend? Saan asabali abanag? Si kakit di man. Ay na, saan na nanas ka na kumusta? Ala, umayan ti foods. Mga dekit din.
Anay, si kamot gayang barawk. Uwan, auntie. Naimbag nga oras yun. Ada ka din ni Ami? Awan pa'y nga raw. Isumot lang ti orayon may. Rabiin nga maumpay lang. Kasta ka di. Amok nga minakasangay na ita, iso nga imayak. Agyaman hak. Sigurado arim warda manaan kadagiti gagayem na. Amo kuno kasto nga oras kat awan pa'y lang. Ah, Ami, happy birthday. Oh, ato iti regalok para kan ka. Agyaman ak unay. Itaman pa ngimay ka. Amok nga minakasangay mo ita, iso nga imayak. Sika talaga. Di mo impakpak ang kanyak nga umay ka. Tapno nasapa ako maanagawid. Ala, agsarsarita kayo pa'y Isag anak ti pagsasanguan tayo. Sige na nang. Ami, jakon imbagakan ka. Gapot amok nga min asaan mo matla nga basbasaan dagiti messages ko kan ka. Sika talaga. Kaya't naimbag man, tanalagip mo ti aldaw ti kasangay ko. Uwan na. No si kakat makaliplipat. Siyak saan? Una yan. Ala, wan man latan. Thank you manin iti regalom kanyak, Cesar. Oh, Sir Brian, you're here? Nakita ka nga yung post mo iti Facebook iti Kalman. Kadwa mo na ami. Ay ko. When? Kadwa kiti galman. Kasangay na ngamin. Iso nga indrit mi kini Marites. Mabaling ka diya pakitin mo na iti ko na. Ha? Andiyan na ito ngay? Simple lang nga regalo para iti kasangay na. Why not give it to her? Kahit kumangitid kang kuha na, nga mamang ano saan nangawaten. Yan may isa, oras niya ti message ko kin kuha na, di na ako mag-replyan. Ay, kasta ka di. Ala. Siya lang nga rin timangtid ken kuhan na. Thank you, Agyaman ako, Mert. Kat pagipagakin kuha na. Happy birthday! Ay, talaga saan ba yan naka-move on ni Sir Brian? Naging gaita. Ha? Mano mo tinabulan tinapalabas, manipon nagwinaswas kayo. Ngam ni, mangtadla tayo ti regalo ken ka. Anya ti amo, no regalo na da ito as a friend. As a friend? Oho, pagpatyamat. Ala pakibagam kan ko na thank you iti regalo na. Wan, ibagak to ayin tun bikan. Saan mo mat ka nung amin nabasbasan ti messages na? Jak basbasaan dagiti messages na. Saan kumot nga in black. Iso na lang. Taamok ngamin ano reply panunutin na amayatak-latakan ko na. Ay, gusto lang una nitang aramidam. Saan mo nga isisin? Tapno saan nga panunot, iti sa bali. Tawan mo tanti naglabas, manipod na udi anak ayan ayat ka. Awan ka diti panggap mo nga agayat manan? Apay mataday tati sa ludsod mo, friend. Kwa, madlaw ko ngamin at talaga nga impamay samot ti oras mo iti trabaho. Juan, impamaysak at talagang ti oras kan atensyon ko iti trabaho. Awanan ti oras ko may papankan ayat. Ha? Mabutang ako nga agayat, friend. Day tatipod na. Sa bagay, tinapod no nga ayat, kat saan asapsapulan. No di kat, dumtang tulat ta. Husto ka, friend. Iso ano adaman ti dumtang nga ayat para kanya. Pagyamana. Ngam no awan,
Anya ngay nga rod, kasta talaga tibiyang. Agayat nga tapay ni Ami iti maudi agundaway. Papagayam. Di liwaya na denggan ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasa. Itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.